Haleluya, kapangakot, kalangan ki yang kauno, asingakan maur, kalangan ki yang kauno. Merry Christmas, Merry Christmas ang Rusia. Pan yang yan ang time in Bible study wajiban. Ran wajiban po sala tra iran buk me. Iudi ayo, iudi ni silisak lemao. Rana wajiban watak silisak wano. Mona iban la. Mia makasaya tongya so nanam ka school kan kamatawa Catholic pan sa yang maurla so main i karapana chaikin ko saya achay momotso sa chapang kamor ka chayla kaun Jesus i magachin ka kito kamoro so jele bilbil menya momotso me tuja momotso kauno me kamelele kot me Jesus ipsang may ponman Jesus ye me kot aban maurla. Okay, Jesus Paula, Jesus Yesata, Jesus got lau pang protonale, railagan makamelele, tame Jesus got to yaraban morla. Okay, kay tek may yang umotse pan morla, ayo momotso so. Karaban Bible study ka chay wiyak chaylan, wrong, tame masa no masani, so ime chayban kamelele, we me chayban paikyang. Luke usilisa kwano. Cholongo ap sapang masani, ngayon sarawi pan tipomi, orosanen court pan kipay komiti. Ime kareta, seryo pan marinkiki sapulmang court. Okay, seryo pan kapagapang kita, tatokin ngayon sarawi, o seryo ye sapulmang court. Kom chama-chaman kisamo Elizabeth, tuwa naramasakan arwiya kilita ponman. Amet Eliseyandar Omir nan a kawano en sampong menta ma el kaila palar pues soja megot me pan soja kak pan kuprangkot okay men line what the scripture wasan what the lapin kosay ni masanin pombe Luke usilisa kisuan wiyala chalmen irangkataman okay irangkataman na masani pues soja megot, me soja kakpan kot, sumau a kakpan kot, makon te patelkan a kakpan kot, miemakan ko sayang ya, te paiganan en jojo, kauno kak mak, a kak, wego puksaraw ko saya, okay? O ko saya soja megot, me soja kakpan kot, okay? Wat ki kot kakong me Rusia. Israel kan me poson, Israel bil kakong me Rusia ni maran kauno. Okay? Selisa kwalu, meriap masan yang ton lango. Ari, yet sapoleman kauno ladu ngoy. Okay? Me ikos yagi ayo, mer kaite kot. Yo, wasang wata kasali yang kecail. Yet ngoy sapoleman kauno ladu. Wiyang en wiyang ya tuan makamu masani. Okay, mongyong en baik, mongyong en poson, mongyong en aktigituk, ime Amerika sali yang kecil. Cacane par o matawa yang muna pang poita puegi maipon sa kundi yang ainong popod. Chon lango kawewe dramatun ngisarapan kipay community. Kompan auto kilang ngensarang me paunya taserian kokone panopul nang kapeten atame sabengi are yet sapul mang kauno ladu ngoy okay komo yo ngoy ataka pakap ma kakaita kapakapang kot ma kot so chonta me ilatu man kot ko saya me ima kot okay pen count Jesus masani ngoy me sapul ma okay me karata ketrail chaiban kamelele tama puksaraw masani pugi chay so wata pugi chay so ipukingen en kot chay bang kamelele ta tamar mas kosone tir tam chel chigitala loan la okon pakpaki ge chamandai kalokong liaman me Buddha okay Buddha yu poson sa dar kamelele ap to sang count Jesus ogo saya ngoy Istukaku ang ilamao Christianity patakan rongamawang Christ ang ilamao ako sukaku yawiyang ya pugida ay babakala pako puta
ay papa ko puta ngoy bilpan mela puta so sangon mata upo ka sampal po nang Korean current payo Paul ko saya coaching sampa kamaskuni ki ramas redek lang ronga mawang Christ arya imoman ma child patapatang ka Christ me song kamor Christ Jesus ye chama court okay ke trial kadlingan kin kapakapalang Mary kistuwe we kitame chel sa chanane amanarma sang katoge ki trial la renkot iwe wen katango atay pasang and so me Jesus lang atapon lopo katang nan mol saraw yo maganura pasang samorowo armasin liki et chay pasang pokita Jesus wayang komuyongoy free access may Wagi chaposon Jesus chabang koto mo ang kauno. Pun sampawa sa chilibilibil sa chay mimsili chay bang kapakap kauno bang koronga. Gayan sa machay bilpan nan lang. Wagi Jesus apanalota komyongo yakak ay ma yang udial kauno. Okay, so cha Mary chay watakata. So cha Mary kareta makomo pil Catholic. Kamu kasane di roke ibang kamelele buk sarawi. Sila bang kapakapang Mary. Sila bilban sarawin meyape. Okay, sang ikertanan sang kayasa. Apos tuya yan ya mewach puegi. Ana panaramas toje ititawen mewach yo mesasa. Atame kamelele. Iluga yang Christ na naim or nganang coach katslong rey. Iwatek buk sarawi wewe kita iklang wukilakan. Ikapakapay kapakapasapeng. Okay, may bang ibang kang aleta me melela po ibang takich pa kadle kimi sa talale ibang mimi chana sawe we oso so mauna ni ol rampo kat. Okay, tame chay so mauna ni ko puye ki chay so we ki manaman Christ me kopulubulong ka child sang rengen sarawni ya chay lipsapal. Kareta ngen saudra kan mo san so mau song kang koros me samin me kapunot me patukul me chay koyer talale chay bang yeso so ko pun sampawat a chay wi ko la chay lun momotso I karabanach kun ko sa ya momotso chupang kamor komila aman chunta dogen Catholic chaban belinda tabe pui wauniki oi paka abu menta dongya kelikomong Catholic paka sela Okay, we make our young ipsapal. My such ipsapal, pan we are to tamachel to get out we are. Okay, up ipsapal, and some of ipsapal and Sarabancheta poem. I eat deep, Mabuksaroko sayam, deep corusia by Makala Eutraso, Ya Euson Kapan Lalawang and Sarawi. I got Lalawang and Sarawi, Chukamelang and Sarawi. Mamalking and Sarawi. Ipokatai, Kosantin Momotso I suik, and Sarawi. Ipokata yana pan momot sa isuik ngen sarawi lalawe kan mo kansens wedi ngen sarawi kasama sang ngen sarawi ari pan chuka ko porborg me tepay kan pan makala okay and so I kasala pan min yang kauno ngen sarawi pang yala sawa sa pam chaban so jon tinta chang ngen sarawi nukosoi okay momot so to raschuka melele ngen sarawi I lalawen mo raschuka melele Kareta program kan kosantikan anaramas cek sukak tiar nampuk sarawi. Okay. So, imi ko saya yan serpeno yung tayo sa palo ng sarawi siya tapoy. Isu tiar nan momotsi tiar nan nanay paropo ingongki itubangki rapaki iwor lang kau na may kot melel mamyang sarawi anatoke ya po imengkon imenasa. Okay. Pero saya tong ya so kay tek ng sarawi mo ng saot metiya tapom. Anta chana na kamay apu yesa ismang en sauto yesa takot ngai sarapo experience ira koros okay karata ko sampal back to the chicken kamay so child experience so child pain to one court niyam pan pain to one court kachak so chako sa inaramas pang kita lamposan asa okay so kay dito sa nga kasaya silisak tuwa are Murin mepukat, merekatin kau na bata me koros o matang moselsang nang kani mwen sudia eo meken mi kailan nana eo ni mwen sakaraya buen ran mawi Elizabeth okay
akasan Elizabeth. Ni Elizabeth arongata an Mary aran mao serio pa mokitita nan kapete. Elizabeth aritrekila ngen sarawi. Okay, ngen sarawi kan tiata po naramas. Ngen sarawi kan tiata po naramas. Chuka kasi yang ngen sarawi ngais chukon ngayarila mami panasa ngen sarawi. Okay, komet pai ren liakan. So imi ko siya komet pai ren liakan. Is liakan lian sampakan. Chuka kasi yan lang. Okay, lian sampakan, lian am mayen, lian am sinkosanen, lian am tien. Komet pai ren liakan. Met yasanay serme kompan kai puyetien. Okay, wasan wato kasi yang saraw tiata po na Elizabeth. So lokaya kami Elizabeth kikiwe, lokayang kotial, lokayang kamarain me kosan ren kauno. Okay? Dame son kopria mo wetwia wiyang ya. But inan ay kaun katin paskidong rey. Kasi ya inan ay kaun. Tel watak. Tel wrong dame chay watak. Pues kasi ya inan ay kaun. Isme inan ay kaun. Inan wewegi non ay kaun. Isme ay kaun Jesus. Pues Mary inna. Apan apchana en kiyata Jesus. So Mary liaman meliseyan. Okay? Kay deki God, liaman ko sa yaya rayo, Mary tuwe choke chay liyaka. Karapang kaunoa malipe, makalekel, pong, impay. Okay, amoro kapara ng kauno. Kauno liki. Ay nong po sosep, yoy rasa chepel, uyaray nong po para wente pa na o seryo iputi. So kauno liki karakterin aramas memen totongki. Okay? So ako saya inan ay kaun, ako saya Mary, inan na kaun, iya isa kaun Jesus, merban apagitar Jesus abang kay puyeti. Bueni yan sa otra, makom ramawiya, serpalel, nan kapete yet pa mokit kita peren. Okay? Mokit kita peren. Tame Elizabeth wiya kontra seryo alus, akamarainin kosoy ka makokowe, kusan rengen sarawi. Pewe ako sa yang en sarawi tiata pewe. Okay? Komet pai pueki amu poson me masan en kauno pan pueki daremi. Pueki am poson masan en kauno pan pueki daremi. Okay, tu echa kokopang a kakelaka akasan me liseyanta. Okay, rakaros kon kauno mokitin ngen sarawi tiata peora. Kalangan en ko tiata pora. So iban uti wasa. Iban uti wasa la kapam poso ada korean wata. Apo mi ben kataman king child. Macheban study ge book sarawin an history. Isaiah isau kopaman. Palilauten an Isaiah kokopakan. Uyo kokop count Jesus. Mokitin count Jesus. Mona pangot to abil pola tame apola uya yang ramas karata I karapan kamele lembuk sarawi ke child chaiban kamele le ku Old Testament kadete marang kadete kap koros chai chuka rapasang okay kin rapasang ragan panga ki kadete marang ragan da naklar men are men wat ga chanan matumor ko la kadete kap Pag chailan wawag puksaraw chailan na watak pa na. Okay? Pag da puksaraw katete ka marang. Ako sa kasaya uya pang kauno kan me download sang nan lang. Okay? Download sang nan lang. Ko dito rin Abraham, ko dito rin Moses ape. Kung sa may ko dito rin sa uko pa karajabtar ako sa kasaya. Aray lirong uwi katete kap. Tama Jesus pang kachton buya on humanity. Aramas. I karaban aramas Israel kan me saulang Israel motu cai kota ka pana masan ka ak chelan bangkak wewe ki hotel kamelel ka bangkak solid I mean abangkak mipon biblical truth masan melel masan ngod masan puksaraw melel
Okay? Okay, kin akamay kime corrupted e puksarawe. Mo kawewe translation, kawewe ka corrupted. A person in puksarawe so. It's corrupted, a powerful, a manaman, mo kamor pa mi milale. Abchanana we go chorus. Just to kak sugalay was sugalay. But you quote in Old Testament, you may manifest it in the New Testament. Jesus got to be in fulfill. To John Kosanet Maramas Memorkinan Kadede Marin. Jesus got to be in fulfill. Guide Emasani, Stukoton Kasore Lacosonet. Apokoton, we are young Cosoneton Poitarium. Okay? Godon buyayang ko sa natong poitarem match melel ang aramas mi ipsapal aramas man meso ipsapal maurin papa akot pilpan magmagit ko sa net di patangi ranjo wak pasangan kalangan o ko sa net okay kom gachen kakudial nan video kan tamimen sair tuan melel en buk sarawe tamag chaikin so chaka melelegi chai so watak Tama chase chuka melelegi chase chip sapal ngana child ka so tonganen kot lale ngana naramas kareta utukan ngana utuk peren pena papa li pingi child or child nang mak chekin raparapaki raparapamp and some power ab child disconnected in the spirit child choror sangkot okay aramas chorus tipata choror sangkot nan roman siluri saksilu choror sangkot Okay, Roman wanori saksilu. Poi nanti biay mela. Imaraba mela ki sa ujuk pagita choror sangkot. Ap kamoro mimren count Jesus. Kayon son lemao isakeo isaksilu. Okay, man ki sa pulmangkot yera sa an kamor sa ujuk. So arain na chaypan patapatak pong ko na pata kompampanga kita wrong. Pui wrong amawang Christen mo. Okay, so nampungan na Isaiah ko sa yayar may isaw ko pa man nan kadete marang nampunga na Isaiah o Jesus 700 years nampungara paris sipuki nampungara dawo koko per kosokosoya me pi Jesus par euria silubayo ole lisipuki Jesus apuputi anso me Jesus siputi momon Jesus ai puti koirta sonkan me Jesus wiya tamarai kamelele ke pura la watak pukana Isaiah rail compare me rail sa ka me masayao mo pokita ko so ko pa kan ko patar masocho kisakisen koko ang may raka ajamo mo narma sa bantok pa na sangan tro lapen bar laud rei rapesanga ka ono kachto nang kokop kan okay eu kokop me abuter terap meta riau ban sermen sangat eu kokop me Isaiah uya isu isak payo Isaiah isu isak payo ben kauno bangat kiyang kumail eu klelen benakap man mia meliseyandar eban naitugiyata na putrakaman uapan kamaregi Emmanuel. Okay, penakap mia eliseyandar. Nansang ko sa ikatwedra. Isaiah a forward in the spirit. Ngeneo tiyang lar o leler murimparya 700 to parisipugiyo eklanger liseyano. Irala kama kisakisen kokop rasyetuwecha kita kamuyongoy kaklanga dyan ititen ng corner payo wenimo. Ramas makisakisen kokop rakaklang para kay murinmet teragakkelangata meneklar makareta pol kongong keng chal ban men kokop chai ban men kokop po chalender patakan maliel tor po chai limited chai choko we ki lautin kot man mek chai papa okay kareta chai ban papa kauno niya chai la nane kai dek niya chai chai sa taulul kauno pa ang kasale o mangas kuligi chel makchelak tigla chaisa sakot okay chaisa sakot chela sakot sang niya chel watak puk sarawi o muitang count Jesus ang katlon lala chel okay so nan Luke riyaw bang watak lakap akasaya duan Jesus ay iputi nan Bethlehem ano no ata Mary. Okay, Mary and Maypon.
So nakamatawa na pare sipuki Isaiah ko sa yatar moment Jesus apa ni pwede Luke riyaw ye kadede kap ako sa story in Jesus Gena na Isaiah wana isa keo rachikikeo Nganen kauno katia rey Isaiah mebil kosko sa iya Nganen kauno katia rey Ekatin Kaya yatier poyen loki yang mesamomo kan rongamao. Yen kan senamau yala menan kapet toto kan. Yen loki yang mesansal kan arail salatak. O salatak ong rail kan memiminan mutan. Okay, mau kasaya nan jail tanam parangon. Ako saya sansalin nan ngen trial ngen south sansali aramasaman mesotra muitong kauno amor ngen south kakao na inong kan ngen south kaskaso mawi paluara ngen south wiaya ngen sotamen kamele le court okay ya yi marketing kauno me koton wiaya ngen trial koton kasalata ki trial so makomban watak wasa kom sotra watakata me pit Jesus komban lama me Isaiah ko saya peni Pwegi ako saya nganen kauno tiatare akatin kaya yatier poyen loki yang mesamomo kan rongama so makombang watak na pokon Isaiah sa ugoba man nang kadete maring kombang lama me Isaiah ko saya peni ama kombang watak Luke payo isak walu kombang tiarata me Isaiah nana kisakisen kokop kulikilang Jesus O kasaya tama Jesus kachtombuya. Luke payo isakwalu nganen kauno katir rey akatin kaya yatier boyen kapara kong mesamomo kan kirongamao. Akatin paraneyator boyen loki yang mesansal kan ar salatak. Oang me maskun kan ar kakir kelangata wasa. O poyen kasalata kiyala iraila kan memiminan apal. Okay, ita token Krismas. Ima kareta lipon kauno sa trakak sansal remi o rey. Lau kita kasamoy na natamor. Magjaba mangya ta me barya kit samalaro kay topola iyari yang ata mal seli na natay matamataw. Okay, mapunsan bate bilnan lang. So jeli po reta. So jeli po. Nan nga traba uya sansala rainok cha mela sautok. Ta talking Satan bank account gitay lo gitay mela sautok. Mekare ta kaikin sochoka melele chais jana na kiyang aramasaleta Christ karapa. Porong maung Christ sotrapan lipore trial. Chais aban sotata kadede. Chais choka kadede katrapanay saulang. Mas choka kadede. Puisosa. Okay, answer what choka kadede. Person count Jesus manaman kela le lipan okay wo kita sang arama suwataman suwato patkul on marain okay ki sang arama saman masabwe ki yang aima en koporoporen mor sotok amen so kamban tan so we ki kamban men akamai ki lau kom submito surrender am morong kauno akampang we ki ta Dame ya lipon Christ. Ko sa ya yero ko tong kasalata ki gichaila. Turun gichay ka ko sa ya ko trap ko manay nanento. I have nothing to do with them. Neither akatrabangin niya. To just tell relationship. Ansa makampan ko sa ya main ko ma kon tipaikan. Ngoyar mas tipang ko tlong lale kaunyo ta ka skuliya. Sangen kapaka nak chikla mo ko to anane. Icha ma pan tatongi. Amay ban suik po ibanda second samat mekot na lang bantala pakai saki mawar. Cicuk tiar nampuk sarawi. Okay? Okay pak ajail kosane tu wiya pana cai kapakapakan tu weta ajail winani. Ibanin tapak tapa iban wiya pak tapa akaw na pan sapen so poson mekamuyo ngoy punggila mon kauno. Alright? So kalanganin ko to kalanganin ko promail Korusia nan marainin ranwad pan utier wasa chay pan pleu tupana ikalangan kiyang kauno Krismas.
Tinay boring so long la me Christmas miya katrapa. O we are wrong amao. Okay? I karabanay men ko saya pren san sal po chalender repeat. A child more in samba o child sucho kachapan. Ma jaipan sucho kasamo kres na child more sucho lipo. Kawela mal moni. Okay? Yaw ni triak. Ban kakakamaya pankele blay ban masapuyak. Pui ban melay bangola ya isasa. Okay? Chuka melele tamo buksaro ko saya. So iban ta chaka pakapawe men rong ile yo asa me disconnected ang kauno ka jay pon disconnected imo buksaraw ka tete ang jay pon tip o doror sangkot a para mas man me lukur yang at account Jesus me to me jay celebrate ng Christmas. Okay, murisan jay pan ko saya Easter the story na Paula. Events kaima me kaima me lo yawi amay pan so chaka pro yang iyay more events puka me lo yaw puka so jale porre iban me la nante paikan. Okay, we are chaka pakapot makommen mo itong Christ and we alam kaunam song komor main count Jesus iparti sang komoy ipungki yang komoy ngoya ramaste panaman sangan so me ipudi koirta olele tok lakwat ikamelele in trang Christ kelep kak witen te paikan ipaki yang komoy kom yan ma kong ya kom kachin witen te paikan kom kachin kachlong lalay kauniata sang metkola amen o main siyo akot kan labalap kalanganin komi kapingi yang komi sapul momi limpak pabolang kauno tatoken sapul momi yeras mesampa pokon kacakataman kachin kachkito pon sampawat ye kapakap mo korusyo kan merong sapol momo masan ngen sarawat tatok ni tuwan mo pan tatok ye puko kapul sapol momo masan apu ko proporki yo lord korusya me banak tiktikla momo yo anani komi kompansa wasa Israel po ima kom kachin ni naugidi sa kaproyang komiyat kapeng kasapa kalangan ng kom account Jesus mawiyat kaunat song komor amen.